ৰেড মাৰিছে যে কিমান টকাৰ হুৰা উদ্ধাৰ হৈছে আপোনাৰ দোকানৰ পৰা? 2800 3000 টকা 3000 টকা 2800 পৰা 3000 এনেকৈ কি এই ঠাইখনৰ নাম কি হয়? চিলনীজান। আপোনাৰ দোকানখনৰ নাম? শংকৰ হোটেল। ইখনত তাত পাইছে নাই? কাৰ্টনটো লৈ আহক, গাড়ীখন পটককৈ লৈ আহক। निकालो ना यार खाना से कर रहा था आपका तो सिर्फ खाना के होटल था कार्टून से नीचे वाला था हम लोग निशा लगे नहीं गुंडा देखो ना एकदम सिर्फ मेरा एक ही रूम बस ये यार